Yeah, welcome back. It is what it is. Always already. Yo, aona zwingwe ndima pungo bezi. Guys, yo. So I posted something. The Kwambozori manager is not your sponsor. So there's a lot of questions that came through. Since I felt like it was going to divert the purpose of the post that you posted. So I always say, you know what, guys. I don't really like to respond to things that end up changing what we're supposed to be speaking about. And you find most of those people that are not even part of your social profile. They just, some people that came across your profile, and changing the topic is something that I feel like I don't really like to do. No one already kwamba something but we were talking about something. So you could just tag me on your own post, guys, because when we focus on talking about something, let's try to do that. But this is not about that. This is about uri manager wanu na record label main. Let's look at this first. Manager wa nurichambore manager watu banji batu wabari bako dana manager na find ko do manager, can you be my manager, this and that. And when you tell them that no, I can't be your manager, but filongari it's just an easy job, man. Or something, but it's not that. The thing in the ori bunjia ba imbi ba hayani ba wono ori wana manager zamba zorno wana mtono don rengera zamba ro badera transporter kana ntodera goloyo yo performa wonono abako divorrar dozar ko unwa naone the badera everything that I want, or they will be funding you for your career. And that's where people get it wrong. Come on. Nipsala niko jia everything na zisanga ndera ineba aichaba yoni. Ngor ho manager no wachipo peza chipo ba record le bullion. And hezu zine na dosara ni chipo fi na lingwe ini muzika wanu anu ouni na remarandi wanga wala mtoto wa manager anga pezi na hangwa uri who was paying for everything. The funny part again in this ori ni wanori artist weko believe okay the manager wanga umentire a manager ne palai artist I believe ori ni wanori lamtu yo badeliwa wunji yabo bas yes no nchede yo performer ichiswikai but believe ori ndi yabo ngori that person is just a manager that is managing. But how do you expect someone to manage if there is no career there? You are just an artist. That is just an artist. You spend your whole day chilling and all that. You just make tracks and that's it. Marani manager, manager ko don tengara take manager ko don tera mini. You not aware, or you just don't want to pay attention, uri zoraro zuyamba zori ini you are under that person. That one is no longer your manager, but your record label owner. He owns you. He owns your music. She owns everything that you do, because they need to get their money back. Which if you go release music now, the music is released under their own profile. Whether it's on YouTube, whether it's on distributions, that's the digital stores, niwanori, zote zwazukuitiwa, under the manager's name, because now your manager has become your record label or a record executive or whoever. The manager becomes your boss. You sold all the rights because you wanted to be sponsored. You are owing nikokoroda manager one, nikokoroda how mutu ani akuvisa ndiye executive producer now. Everything cho record nina noko badera zinzo kwambori noita treke ena ya badera. Our executive producer I decide on the peers zo cover. That person uko owners zon zote ancha owner chitu ini inondo mimbi ni pasi hawe ndio ngazo nichifa watu wachimodiri ndingori managers greedy managers kuda mini tsazi koni sponsora kachimwe na chimwe zwa zwino ba owner chimwe na chimwe chanu ini ni vanosalanisa kuti va muimbi apo kobona. Unless na agreement na contract inewe vanoni vanikotenderana kayo tenderana yavewe uri ritozvishuma so razvita so ndichiperforma ndidoita so nichiwana dzigigi nichiditana dzibooking ndidoita so notodiwa zone arali mutu ana manager ndiola mutu anena wanori ufunobva fulo
lori ini ni khou tea u vha brand u khou tea u plana uri ni brandeye ni vhe nga nḓila ine ya sedzea vhathuni. Vhunzhi havho ni wana vha khou tamba phathi mbili u vha a khou vha manager dovha vha PR yaṋu ngori ni a zwi ḓivha uri arali ngo to phi ndi PR straight ni wana zwi khou costa. So ni ḓo wana uri muthu u khou tamba PR role a dovha vha manager a dovha vha booking agent, mara fhano mostly booking agent and manager zwi wala sa zwithu zwithihi kha vhunzhi ha vhaimbi asi vhoṱhe vhane vha vha na manager a dovha na booking agent. Zwine zwa vha zwino ni wana uri a manager u khou tea u make sure uri ni khou wana dzi interview radio ni TV ni magazine huṅwe na huṅwe ndo ḓa dzi interview ho muthu u khou tea u pavea iyo nḓila ndi mushumo wawe ngori a tshi tea zwithu vhe na dzi interview ini wana dzi booking ene a kona u badeliwa a genuine percent ine a tendelana khayo ku pfana musi u khou tea u ṱuwa a ṱoḓa dzi brand dzine nga shuma nadzo a ni panga dzi TV ni a ni panga hanefho na nga panga hone uri ni kone u vhonala uri brand yaṋu i aluwe. I make sure you professional zwinepe mini whatever you are presentable ni a vhonala vhathu ni a sumbeya uri hola ndi muimbi vhufhio hu khou itea zwithu zwa so na so hola ni a muvhona na musi ni tsha gigini kana ni khou u imba zwithu zwaṋu ni wana zwo dzudzanyea arali khou pfhi ni na DJ ni na mini na mini u tea u make sure zwiṅwe na zwiṅwe zwo dzudzanyea. Ndi hezwiḽa zwine ni a wana zwo uri nga ri mini ni wane muimbi ono tou vha zwavhuḓi ono vha nṱha hangei manager wa ni nga muvhoni na hafho gigini ni ḓo wana road manager ndi muthu ono ṱhogomelana na hezwo zwavho ya hangei u imba. Zwino ndi hu na manager hu na road manager booking agent manager kana just booking agent hu na PR zwi a swika 4-5 years ni ngo vhona zwo fhambanana a si zwithu zwithihi. So i record label i tshi khou ni fanda just know uri ni vha ni khou vha koloda vhathu ngori obviously record label don't make sure na airtime na data ni khou ya u dzula vhathu vhanzhi ḓo fa ni khou mbukela Mongani Lodge nṋe ndi khou ḓo task ndi khou bukeliwa task already ni khou kolodela tshelede ngo ḽa tshelede khou tea u vhe murahu i ḓo kokodziwa ni tshi yo performa na donalila na ni farulu zwavhuḓi hu tshi itiwa zwithu tshiṅwe na tshiṅwe record label ine ni itela tsho ni ḓivhe zwo uri heiḽa tshelede vha ḓo i ṱoḓa murahu ndi loan ni khou tou kolodeiwa ini ko vhona a huna upfhi ni khou tou fhiwa mahala na ri ngo ḓa goloi vha ni ṱoḓela goloi ni ḓivhe zwo uri tshelede yayo tea u vhuya murahu. So you need to look at all those things before ni tshi dzhia decision dza vheiwe uri ni ṱoḓo ṱwa ni khou demanda zwithu ni khou demanda kha dzi manager ni khou demanda kha dzi record label ni khou sokou demanda making sure uri you stay on a level ani nga ḓo sala matshelo ni sa khou gaina tshithu ni sa khou fhaṱa career ni tshi ya phanḓa na vha frustrated na kwata na vha sokou uri ndi ngauri in music industry ina mbilu mmbi ina mbilu mmbi mara tshiṅwe tshifhinga na tamba game dzaṋu zwavhuḓi a vha na mbilu tshena for that period before i tshi ni vhuya na mbilu mmbi. So hu na zwithu zwinzhi zwine ra nga zwi amba. I'm just summarizing hafhanoni. I'm not going into all the details na mini. I'm just trying to tell you uri your sponsor ndi record label, manager ndi manager ndi ene ono make sure uri ani pange zwithu dzi endorsement deal performance uri ni khou bookiwa ani rengise kha dzi promoter a dzhenelele uri promoter a fhaṱe vhushaka uri hu swike hune havha uri ni a kona u vhonala sa brand ni a vhonala vhathuni uri ni kone u rengisea ni kone u bvelela. So a thi khou ngo dzhenesa khaḽo kha fhungo a ḓivha na dziṅwe mbudziso ndi khou dzi fhindula kha Facebook but I think I'm gonna drop another video ine nda ḓo fhedza ndi khou fhindula hedzo mbudziso dze nda vhudzisiwa uri why ri na dzi una dzi manager dzine dza uri dzi greed ha dovha vha uri futhi ri khou amba upfhi una pfhi mini la iṅwe ndavha ilani nga nnḓa dza greed ndi khou hangwa ndi khou i hangwa ila iṅwe mbudziso ye ndavha ndo vhudzisiwa yone mara quickly ndi zame u ita quickly ndi dzhene hanefhaḽa ndi vhone zwo ri habira ro vhudzisiwa upfhi mini ngori tshiṅwe a thi ṱoḓi u divert zwine ndamba zwone okay upfhi hu na dzi manager dzo no tambudza dzi artist tsho thoma thi pfhesesi u ntambudza hani ngori ndi ini ane na vha uri ni in charge manager u pfha nga ini uri ni ṱoḓa mini ndi zwine ndi khou ḓi amba uri vhathu vhanzhi a vha pfhesesi uri mini ndi mini hapfi vhunzhi ha dzi manager dza Venḓa ḓo duma u fhira vhaimbi. So ri ḓo dzhena khaḽo ḽeneḽo fhungo I'll drop another video guys. I'll drop another video. So hafha na muthu a khou tou sumbedzisa fhedzi uri manager ndi manager mulanguli u vha khou langula career yaṋu
uri ive nga nḓila kwayo i dzule nḓilani hu tshi pfhi ni khou imba gai hu tshi pfhi ni khou yo u ita interview gai dzi newspaper muzika wa no khou dzheniswa dzi radioni ndi musi hafha zwino kona dzo PR na mini profiling zwoṱhe zwi khou dzudzanyiwa nga manager ngori ni wana uri tshiṅwe tshifhinga ani swikeleli hapo venḓa uri nga swika hone nga ngo badela dzi PR dzine ḓo ndela zwithu zwinzhi fhedzi ni fhedza ni khou shumisa manager kana manager a na dovha na vhana vhangana vhaṋu na former team ine na dzi ṱhama dzanu na dzi khaladzi na mashaka uri havha vha ḓo handle zwa dzi media hoyu ḓo handle zwa dzi gig hoyu ḓo handle uri ndi wane dzi interview ne sa dzi nyimbo dza radio ndi zwithu zwine ndo no ḓi zwi amba if we go back to some of my old videos no ḓi zwi amba ndi khou zama u sumbedzisa uri mini ndi mini u tshi ḓa kha fhungo la muzika na dzhena dzi radio na mini zwo ralo yeah you can drop some questions arani ko feel uri you still have more and you wish me to ndi dzhenelele khazo hu si kone ramba ngazo fhedzi manager wanu asi sponsora o ḓo manager career yanu so vhathu vha tshi ḓa manager vha khou ṱoḓela manager uri a swike hune a vhe no vha rengela halwa nga weekend no vha rengela zwiambaro ani ṅwana wawe ini manager ndi mushumi wanu and make it be like that ndau ya nduna ndi ni funa zwone amara here